Election the koi mai pa pa koi no na pham hapa ba sing na koi ngame mata gum chin na pangai ha ba khaki wan tonga na thangraga hujik chatna ba yarani koi imphal na kuki la ko yarani hairamni na koi ana layangi bu matang da haiba tara kadi ana ba sing je koi mathak ta chat pangam da bagi koi makha da by road ta chat ki hai bagi mi je myam lai gre adu mase koi maitai fruit ta gi koi maitai community marak ta gi koi by road ta chat pa tara gadi masi kana na koi lan ba ya ju mafam si sibuk ta koi thimbi ga dori bano amadi machi ta thoni da bu todok se tholak pa tar ga di madu gi responsibility jo na kana logo dori bano koi chat pa ya ra tra kuki ka tara infan da koi tapak ta lak pa ya ga dori ba na leng ba lak ka dori ba se ya koi sanaroi sing amadi tongan tongan ba mai magi line sing gi oi ba koi mathak ta flight ta koi khudak ki oi ba flight ticket tang ba ki koi makha da chat ke hai ba ki plan to kya kyam su lai ri bani hojik khoi ki sem na chat pa ya ni phongno ba ya ni na law thok ki bu da ki kai chatlani ha na tholok pa tar ga di koi buffer zone lan chale hai juna ma to thoni bu thok tholok ka dori bra maram di kuki area da di chang bu matam na kari tholok ni ha ba se hai ba ngam da bani na as a human being amagi wakan khan bangam draba fruit amane haja batar yam seng na ado masi kadai phobo kana responsibility lobi ga dori bono ana lain ki chatpo bo oiro sanaroi sing chatpo ki bo oiro to ando magi line chatpa matam da kana na madu ki responsibility lobi ga no jama sim tang ju tambiro responsibility seng de concern government na state ki subject center ki subject to ando union subject lai report ki matung in concurrent list ya ri ba mayam jing matung moina logo damne hai the first and foremost duty of elected se kai no to protect the dignity of the house dignity adu kai hai no hai kan to protect life and properties of common people in a high yaw later baneba makoy moral responsibility log do na thui university poto administrative failure constitution failure or lesi moina neba aduna ne koina ngasai sumbada kana log do no kana to do no hai matam da even koi gi ngasai mamang round dom kitang hangat sar kan da koi na handi koi na koi gi article 356 ki close to gi matung in na 4th day of kind of February 2026 ta proclamation na koi gi kind na president indian thoga kudak the president log to hai ba pot na lai greba even lm khote in person da laga governor la ko koi kana kai do kem tok de then koi shumba pot mayam je koi example le why adu kari ki koi nim sakip jen la pangam da aduna ne koi na swai da hujiti apun bagi pot ma sakana hono da mete pangal gi pot ma kano hapo chu me hai je koi na deciding factors je mete pangal gi voter lai ba jaga sing da mafum trani pan hai vote lep da ba jaga mafum trani pan je example wangkhem mayang pal andro wangkhai thobal wangjing adagi khangbok adagi kano da koi kakching hairo wangoi hangang kurai dagi kurai adai kumbi hana sigi AC train panji mse khasita ba yarum bai ko sigi train panji deciding factor oi mete bangal cho adagi den karak pomanung dali long khetega ujiri kari ne adagi khona contest ro ka hauda bada wagai ga kairau ga yauri ko punna kunma thoi jaga si mete bangal gi deciding factor oi binina masigi mafum kuma thoi singse koi yamna maru oi bane koi ta cheng na ga election aduna makhoi gi chu koina kaino da mase koi gi irang thoi bisi matang conflict solution matang khana ba matam da makhoi gi ba cabinet ama marak tu da cabinet ki decision lo matam da koi gi lai ba furu kanglu mayam se kuki yar ga mayam ama kuki ga umbrella maya tu sal lai ga naga ga mayam tu sal lai ga mo gi yaw re ba ko ara mai tai pangal gi pot so mai tai ga chama ne tra mai tai yaw ga hai ba wana ta nai koina masi koina irang marak da koina masi ja mai ju khat ba wana te ba tongan ba community mang politics ta no ba du yahol la kana collective decision ma pa ma gi si pot ni aduna shumba decision do collective pot da nang na sibuk thin ga da bani nang na sibuk responsibility oiro nang ko ni smile long na se ha po si long na raga to bo ya na ba dam ta nga sai gi po sing yahon ma pa me duga hojiki responsibility fix to matang du di it should be the duty of the government whether state or center mai magi jaga di matung oigada bani adu kana gu mamta responsibility fix to be aroi ai khoi huji khoi ni isa gi jaga ri isa chat pangam da lai bi it's the weakness of the government and I is mind thamjagi okay